Abot na po kaya katamo na marapat sana imaging masabal tamo, lalong-lalo na karing egan-aganang lelangana. Nung no ka rin po, mituklo yamong Domingo, pero October 4 is the feast of Saint Francis of Assisi. Amig patuto, king kayang lugod, karing egan-aganang lelangana ning Diyos, king mabilog ayato. Inyas kakaluguran kong kapatad bilang mi panibalan king paraiso, si Santala Pangini din kakatamong kasalanan bang maging karapat dapat ta magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus, pigkatiwala meka kami tingyato anting metong amalagong ubasan pepaimburesan miya, Gino pakalolo. Gino pakalolo. Heso Kristo, pigkatiwala mo keng kaparaming tao, baningatan mit mong lugod, maralas keng meging alang masabal karela, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, pigkatiwala mo ke kami, ing kekeng kasalpantayanan, anting metong atanaman na sukat ming gambulan, dimot ing meging masabalmi kaniti Gino pakalolo. Gino pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tatu pakaluluwa na katamo at kimpang apataw da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Dios, King Pekamata sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Ligaya King Dios, King Pekamata sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Sarining banwa, Diyos ibang mayupaya, sasamban pasalamatan, parangalandakam. Sasamban pasalamatan, parangalandakam. Ligaya King Dios, King Pekamata sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Ligaya King Dios, King Pekamata sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, kukutang mong kaya kami, balayan ko, nano pa yung sukat kong depatan para kaya kayo. Pakibatan niyo ko, ituro at saupan mo kaming makibat, king kabilugan ming pangatawo, king aldoldo mong pamamatawad at pamibabata. Karing pibanjaning biye, dala ng Jesucristo, ingagyag ning Banal Espiritu ban maging metong keng balen, amamunga karing bungang manatili. Adalami sana karing sabla, ing katuliran at dininan ng biye ning lugod. Mabiyasa kaya sanang mirake, anti mo ing daraptan mo kaya kami, ipakit mo kaya kaming pakalulo mo, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, kilibro ng Propeta Isayas. Kabustan mong pagkantake, ingkana kong pakamalan. Meto nga dalit tungkol kaya, at king mulahan ng ubas. Ingka kong pakamalan, at inyang mulahang ubas, king gabon na mataba, ning meto nga bundok-bundukan. Serulane ing gabon,
at leko na ring batu, kay batenam nala, rimpe kamayak diling ubas. Mitalakadyang bantayan, king kalibut danda, at kinulkulya, para king pipapaslan karing ubas na. Tenaya nala, lulot ding ubas na, dapat mas lamlangan, alang kapara. Ngeni, ingkanakong pakamalan sa sabyana, ikayong memalen na ning Jerusalem at Huda, atulan niyo ko, ating mulahan kong ubas. Migkulang ko kaya, kimpamanese ko kaya, bakit memo ngayang masla maubas? Bakit ela mayumong ubas? Ilako ko ding makapadurot ng tanam, at lasakan ke imbakod, at pabusdan ding animal, ingkanande at pandamusakan. Pabustan kong dagul matas pa kaya, dikot at suksok. Eke linisan o gambulan man, dapat pabustang keng mapuputya, karemiyaya liwang suksok. Eko paintulot, dugpay nguran kaya. Ing Israel yaing mulahang ubas, ning ginong mayupaya, ding ubas sa tenam na, ilaring tao ning Huda. Asahan na karela, indaptan da itam makatuliran, dapat ding tengalan na, pamipatayan. Asahan na karela, indapat laking kayapan, dapat impepasalira, kabaligtaran at tangis. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing pakibata mo po kindalit, ing Israel yung mulahang ubas ning Ginoo. Ing Israel yaing mulang ubas ning Ginoo. Linwal me Ehipto, ing metong atanaman ubas, sinabi mo na rin daywan, kisarili rang labwad, at kaya kayang tenam, in tanaman ubas, miras laring sangana, kindayat malat, at minanggala pa kingilog maragol. Ing Israel yaing mulang ubas ning Ginoo. Bakit ngeni kaya kayang lesak, imbakod na, inya balang dinalan, agtalande bunga, timbabing dikot, duluban det pandamusakan, at kakanandering aliwang animal ning kaparangan. Ing Israel yaing mulang ubas ning Ginoo. O Diyos sa may pain tutu, balikdan mo kesanang pasibayo, iba't banwa mong matas, lawan mo kami. Mekeni at iligtas mente ng mong ubas, iligtas me in tanaman akyakang tenam, iting ubas sa tanaman, akyakang pepalabong at pepasakitan. Ing Israel yaing mulang ubas ning Ginoo. Kapilan man nenek kaya magtaksil keka, pagkaluban mo kaming bayong biye, at puryanda kami yabe-yabe. O Ginoo, Diyos sa mayupaya, ibalik mo kami, lunusan mo kami, at mga ligtas kami. Ing Israel yaing mulang ubas ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. E kayo paibalisalo, nune king sablayong pamanalangin, adwan nyo king Diyos, inke kayong kailangan. At king pamanyawad yu, eyo kakalingwan pasalamat keya. At ing kapayapan alalagpos king ayabot ning isip tao, pagkalubnasa ke kayo ning Diyos. Ing kapayapan ayan, yaing papanatili, king pangayagong yu puso at kaisipan kang Kristo Jesus.
Katatawlan kapatad ko, katmuan nyo lang parati ring isip yu, karetang bagay mangayap at marangal, ding bagay tutu, matas, usto, malinis, kalugod-lugod, at mitmong dangal. Tuparan nyo king biyeyo, itang apag-aralan yo't tinggap, ing dindam yu at ikit kanako. Ating Diyos ababye kapayapan kaya katamo, manatiliya kaya kayo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po, imaya pabalita. Ako, ing memili kaya kayo, iba't king yato, nga naning Ginoo. Banlumwal kayo, at pasimunga, karimbungang manatili. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatiliya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpanggang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakarim pamuntok daring saserdote at ing makatuwaning balen. Pakiramdaman niya ing metong pang talimhaga. At ing metong atawong menanaman ubas king kayang gabon at bekurane. Kinulkulyang pibilyan king pipaslan ubas at mitalakad yang metong atori. Kay bat nanita, peniwala ne karing kasamak at sakaya minta king marayong lugal. Inyang miras na ing panawon na ning pamamupol ubas, tibura na laring kayang alipan bantang gapanda, karing kasamak ing kayang dake. Timpalasan dala ring kasamak na ring kayang alipan, bitbatan de ing metong petere ing kadwa at pemasibas de ing katlo. Pasibayo mitubod ne na mga liwa pangalipan ing makigabon, lalo lang dakal kesa karing minuna, at makanyan mo naman ing depatanda ring kasamak karela. Katataw yan tinubod ne karela ing kayang anak nga na, pihong igalang daya naman ing anak ko, dapat inyang ikit dering kasamak ing anak, ngarang mi sabi-sabi, itiya ing talapagmana na ning pakisamakan tamo, tara paten tayo. Ban akwata mo ing bandina, inya dekap de, linwal deking tamnanan ubas, at sakare pete. Ngeni nung datanganala ning makigabon, nano kaya ing dapta na karing kasamak ng deta. Nga nang kinutang Jesus, piho na lang papate ring mga rawak atawong deta ngarang may kibat, at ipakisamak ne ing kayang tamnanan ubas, karing aliwang makisamak, amunye kaya king dake na, king pupol, king panawon akarampatan. Nga nang Jesus karela, wari abasay ni king kasulatan. Ing batong sikwil daring manalakad bale, ya ing malyaring batong panyulok, iti dapat na ning Ginoo at makapagmulalang tatangalan. Inyang sasabihan ko kaya kayo nga napang tinuglong Jesus, aliwa na ikayo ing pagaryaning Diyos no neretang bansang biyasang papamunga. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Pasibayo po, good morning. Good morning po, Mom. Alayatan tao. Good morning po. Good morning po. Laksa minuli na la. Okay. So,
Nung manalbe kayo, kita nga usanda pong SEA Games, itang Southeast Asian Games, ne? Agaganapan da po every 2 years. Inyang last amig hosting Pilipinas, ginamit da pa itong slogan, we win as one. Ne? We win as one. Naagyang ating kanong kompetisyon, ing nasa manyambot. Aliwa kita nga usandang medalya, ng aliwa manyambot, king pamikalaguran, pamisan metong bilang metong rehiyon. At ita mo, gagamitan tayo pa mo rin ining we win as one. Pero medyo elilan tayong bagya. Pero same thought, ne? Ngayon pong panawaning pandemya, we heal as one. Misasan metong tamo, nano maning panibatan tamot penibatan tamo, nano kamang grupo makayanib, no karing kaman makatoknang o nano kaman kultura, ing nasa tamo metong, yapining pamipakayap ning yato. Namisan metong tamo bang maging mayap ing kakatamong kabilian, libutad na po ning kapagsubukan ning pandemya. King kakatamo pong ebanghelyo, kalupatamo at inlarim pong grupo, ne? Deng makatuwaning balen at ding pamuntok ding saserdote. Pero dening pamuntok na ring saserdote, ang popo deng makatuwaning balen, aliwaing karelang pamaging dabarkads. Uling karelang nasa bilang meto nga grupo, yapin po ilana, ing manibala, king pagkatiwala, o ilana, ing magkontrol karing penibala na ning Dios. Ginamit niya po yung Ginoong Jesucristo metong atalimhaga, ne? Ating kano pong mekipagobra, kasamak, king metong nga ubasan. At deni, imbis na makisan metong la, bang mamunga at atin lang apupol, king ubasan, nanong depatanda, meging makasarilila. Inisip da, dapat ikami deng mas igit makinabang king kaming gagawan. Tutupin, papagalla, may pagalla. Pero may kisabi la, ne? Atin lang pisabi, atin lang pikasundo ning makibandi king gabon. Inyasat niyang peparalaya, ne? Ing makibandi king gabon, ne? Ing makibandi king gabon, ing sisimbolo na po yapin ning Gino. Peparalayang miyaya liwang alipan, bang kanitakwanan, nanong maning partina, nanong gewada, pemate dala. At ilapin po deng propeta ning Gino. Pera lang alipan. At katataw yan, imakibandi ing Gino, pera lanay kaning kabubugtungan ng anak, yapin po yung Gino tamong Jesucristo. Pero balo tamo po yung meging istorya, ne? Nanong gewada keya, pepapatere, paulining karelang nasa na ilaning talan karing eganagana. Kakaluguran kong kapatad, na anumaning penibala na kekatamo ning Gino, kailangan we share. We do not take control of everything, ne? Makiyabe tamo mo karening lelanganan ning Dios. Bakit? Uling potang ikanay mig-control, ne? Alang malyaring masanting aparasan. King mumuna namong pamamasa, ne? Ing Gino, may disappoint ya, karening penabilina na, karening pitatamnanan mo ring ubas king libro ng propeta Isaias. Bakit? Ing meging bunga ning depatanda, matsura lalasa ring ubas, ne? Mesira la ring ubas. At makanyan mo rin sasabyana karening pamuntok da ring sacerdote at makatwaning balen. Paulining daraptan nyo, masisira, ing kekatamo sanang pupol. Naning pupol, ing maging manawaya ing biye ning tao. Kakalaguran kong kapatad, ngeni pong Domingo ngayti, ne? Papakit na mo ning Gino na marapat mo ing kekatamong lugod, karembalang lelangana, ing sarili tamo, ding kapara tamong tamo, at ding makapalibot kekatamo. Nung ka rin po ing meging alimbawa, kareng talasuyo na ning Gino, yapin po San Francisco. Balo tayo San Francisco, king kayang pamibiye-biye, namo inisip ing kayang sarili. Nung ali inisip na ing mabilog alelangan na ning Diyos, ang gaketampe kamalatindiling bage,
ketiking iyato. Ayop yaman yan, tanaman yaman yan, the mere fact na melalang ya ibat king Gino, kamalan na lang. At ngayon pong Domingo nga iti, malyari tamo pong pigunaman deng atlong bage, no makanano tala pong dapat sesen, pakamalan, ding lelangan na ning Diyos. Our care for creation. Deng penibala na ning Gino para kay katamumo ng dili, maging masabal. May kamasabal karing eganaganang lelangan. Itamo ka no, in concern na ausan da po. Itamong Pilipino, ay, marakal tamo po concern. King kakalasada ko po ang pong Shopee, ne, itang online. Akit mo ka rin, ne, ating metong a category, personal care. Our care for ourselves, pampalago, pampapayat, no, nanong maninggagawan mo king kekang sarili. Pero, potang lalawot ne kano ing bage, king kekang sarili. Linawot ne kano keka, bala mo ing masabal mo rin, diritak ya, o may babawasan niya. Mantun ka kanong peka malinis sa bale, itamo deta, ne? Itamo deta. Pero deng Pilipino ka no, lumwal ka karetang ausan ng public spaces, potang linwal na kim bakuran da, aroy, akit mo na kano ka rin. No ka rin ka mantumpe ka mabaling diling lugal. King luwal ning balay, wale, eke kilob. Nung no ka rin makasulat itang bawal ang umihi dito. No ka rin ka mantun ka ng peka marinat, diling lugal. Ketang metong akanto nung nuka rin nalang makatuknang, makasulat, bawal magtapo ng basura dito. Potang lalawot naging sarili tamo, ne? May babawasan, diritak ing katamong masabal. Uling etamo araramdaman, ing koneksyon tamo karela. Ing ginotamong Eukaristiya, o yan po yung panabili ng kekatamong ngayon Domingo. Akit tamo po sana yung koneksyon tamo kimbalang metong. Uwa, alane kimbakuran ko yan. Pero gagamitan tayo bilang metong o komunidad, ding dala na yan. Ing lugar na yan, agyang alam makatuknang, ne? Partine pa rin yung kakatamong komunidad. Akit tamo sana yung koneksyon tamo ka rin. Bang kanita, ing masabal tamo, makayatsu, milalako, mababawasan. Maging masabal tamo. Kakadwa, na imbalang lelangan, impig kalubat penibala na ning Diyos kaya katamo, papamungan tamo po. Papamungan tala, ne? Aliway tang panayan miyamong mate, ne? Anong dinan da kayo po ngayon, kaya karing kaya kami kimbaryo, kakamalda pala detang rubber plant, ne? Itang metong atangkeng makahilima yatandalan, ne? Kaya kami karing kimbaryo at yung mami sali puno-puno la, ne? In Florida, marakal bundok ka rin. Nung di nanda kayong tangke na ng rubber plant, nanggawan mo. O siyempre, sesen me. Bangkanita, yumabong iya, kailangan pakamalan me. Dinan meng oras. Makanyan laring penibala na ng Diyos kaya katamo. Pakamalan tala, sesesen tala. Bangkanita, akwa tala ding karelang bunga. Emo kareng tanaman, karakal na binye, bini ning Diyos para kay katamo. Halimbawa namo, ing binining kay katamong pamikakaluguran. Nung ing binining pamikakaluguran, lalawen miyamo, mesesesen, pumamungayan. Pero nung dirinan meng pansin, ing bini, amitatanam ke kayo bilang may kaluguran, mamungayan, maging manawa ing ke kayong pamiyabe. Ing bini ning kakatamong pamaging metong a familia, kailangan sesesen niya yan, direnan niyang oras, alang mika masanting o masayang pamilya, nung ebiyasang mamie oras ing metong atawo, pakamalan at direnan oras. Makanyan laring penibala na ning Diyos. Dinantala po sanang importansya bangkanita, mamunga at lumabong la kay katamo. At kakatlo po, ding lelangan apigkalob ning Diyos kay katamo, manana po saning pamalak tamo, para king ikakayap daring sabla. Ing pamisip na kasi ning tawong ngeti,
Dapat ako pa mo, kanakuya pa mo yan. Bayo mekwanan, bayo kamirinan, ako pa mo. Nano po ing maging resulta na niti, ne? Maging kang makasarili. And eventually, kamo maging makasarili, nung ali maging gahaman kamo. Ing lelangan na ning Diyos, po magigisan niyan. Inyasat itamongan po sana, tamo maging mayimut, bang kanita idake ni karimbalang metong kekatamo. Nung isipan mong kailangan meyan, kailangan na rin ng kapatad mo, ne? Nung ating kayong poso, metong yamo ka rin king kayong baryo, ne? Kamaging gahaman, ganaganang bote, pinila mo na, ne? Dengaliwa, alanong akukwa, ne? Kailangan atin tamong panlalaway kitang ausandang common good para king kayapan, ikakayap dareng sabla. Ngayon po ngaldong iti, October 4, King Roma, October 3, pinirmahan na nening Santo Papa imbayo ng encyclical itang dokumento nung Eukaristiya impayabot na kekatamo na itamongan mi kakapatad tamo. That we are all brothers and sisters after all. Inyasat nung kapatad tala dimbalang metong impamisip tamo, aliwa itang aunahan tala, aliwa itang mas marakal tang akwa karela, nung ali ing isipan tamo, ing mas makakayap para kimbalang metong kekatamo. Ing titulo na po nitang bayo ng dokumento ng Santo Papang Fratelli Tutti, buri ng sabihan, literally, brothers all. Ne? Uling makanyan niya po, nung Eukaristiya na ikwain lagyo ng San Francisco, tinuring na yung sablang lelangan bilang kapatad na, naaliwa king sarili na. At kapatad po, tang agampanan tamo po ine, nanong mga palyari kaya katamo, ako kwa tayo ing kapayapan king kaya katamong biye. Eta na maliligalig, alaning pamipate, king kaya katamong biye. Uling maging dalan niya, kareng gagawan tamo, ing kapayapan ning Ginoo. Sabi natin pong San Francisco, Lord, make me an instrument of your peace. Nung biyasa ka pong maging masabal, kareng lelangan, biyasa kang magpasipamunga, kareng binyena ning Ginoo, at isipan mo, ing kayapan para kareng sabla, ing kapayapan ning Diyos, mi pagkalob keka. Amen. Talakad tapong ngeni, at ipasyagtaya ing kekatamong kasalpantayanan. Itamongan po, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yesukristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasal lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlongaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti. Banmukum karim mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasoblirang mie ding mete, at kimbe alang angga. Amen. kasan metong ning ginutang Jesucristo, anting sanganan ning babye-bye, impun, manalangin taking iba, para king sabla ng pamangailangan ning iglesia, at ning yato. At nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mong pakamalan. Para king iglesia, anong nuta makayanib, ban manatiliyang mitmong kabayangnan at katapatan, at kasyanno kabayangnan at katapatan, at kasyanno ring kayang galame, at ing mabilog ayato, king diwaning kapanayan at masapsap alugod, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Para king kabilugan abalayan Kristiyano, ban itangan, apakit tamo ing kapibabatan,
at lunos karing taong malililiking dalan, ding bibigo kaya katamo, at tanggapan tala antimonong makanano na katang tatanggapan ning Ginoo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mong pakamalan. Para karing makasugat king kapanamdaman daring aliwa, ban makapagbalik laking Diyos, at ban itamongan maging matulid tamot alang kikilingan ninuman, at aragdagan ingke katang katuliran, kapamilataning lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mong pakamalan. Para karing sablang Kristiyano at aliwa pa, amit mong katapatan at tetagan, magkapilit matadtula at kayapan karing taong makapaligid karela, lalo na ring kalulo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mong pakamalan. At para kaya katangang balayan ding talatuki, balayan ding mituburan, ban kumatmutamong kapasalamatan, king Ginong ginawa kaya katamong kayang ubasan, at kasamak, anong no kenuya manayang masaganang pupul, at ban apakibatan tamo, ingkeyang panenayan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mong pakamalan. Iyabe tala po king kakatampo na langin, lalong-lalo ng ening Aldo, October 4, king pamigaganaka, king Diet, Piesta ng San Francisco ng Assisi, Hilario and Rosie Hernandez, Hil Paulo Hernandez, Grezon and Precious Gandeza and family, Santiago Hernandez family, Hil Rose and Jennifer Hernandez and family, Thanksgiving prayer, Alice Garcia and family, Adriana Monat Briones and family, Carmelita Bustos and family, Danny and Hedy Bustos and family, Lourdes Nele Pepito and Cora, Komunidad ng Santa Lucia at San Antonio de Padua devotees, CPC Sampaloc, Mr. and Mrs. Emiliano Rabajo, Lolita Camaya and family, Khalid and Angie Cañete and family, Rodora Ramirez and family, Torres family, Edgar Nicdao and family, San Roque Chapel Pastoral Council at Dinkarelang Familia, Selina Caligua, Joseph Francis Cabrera, Kapitan Nicolas Gardiner and family. Special intention, Alegria Nicdao, Dominic Salvador Nicdao, Francino Marie Nicdao, Marga Isabel Nicdao, Mary Dunca, Maria Beatriz Garcia, Zoraida Mercado and family. Birthday Thanksgiving, Rochelle Ann Baluyot, Aurea Asuncion Gironella, Speed Recovery, Fidela Cavistani, Arsenio and Victoria Nicdao. At yuli na sana king kayang kayarian ding kaladwa, Eleuterio Belen and Benjamin Bustos, Dr. Amanda Garcia Sr., Felix Galang, Alfredo Baluyot, Felipe Baluyot, Benita, Teresita, and Michael Baluyot, Felipa and Asuncion Salvador, Fabian and Dolores Camaya, Domingo and Paz Cabrera, Fernando Angeles, Dominador Sagad, Angela Bayani, Nicanor and Remedios Garcia, Eleuterio Santiago Bonifacio Hernandez, Gloria Silvestre, Elvira de Lusong, Benito Agustin at Alexander Enriquez. Ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, imbalayan mong pakamalan. O Diyos, sa ibami, maging tunay kesang balayan, agpangking awos mo, ing kekang ubasan, ing banal mong balayan, amakibat king lugod mo, kapamilatan ng Kristong Jesus aginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kakatamang dawan matanggapla arapan ng Diyos si pangmayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo. Kay kapuri at kaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamoy kasaplala at ni mabilog na Santa Iglesia. Manalangin tamo, iba tanggapan mo reting ayin ay nawad nang idawon mining Ginoming Jesucristo bilang kapigagan na kaya mananasan ang ing kasuywan ming mitmong kapamintuan. Iatad na kami king kaganapan ning kaya kaming pangayat busitiadan mi king lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimuri. Iyat na ilaring puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kamparati at numan ka rin o iba. Diyos kingalanganggat lobos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kekang anak at mi parayuking siping mo. Binalik mong pasibayog keka kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto. Ating upaya ning banal mong espiritu. Tinipan mo ring kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa. Antimono makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak, at ing banal ay espiritu. Inaos mong maging balayan mo ban por yan ing kekang kabiasnan, king sablang dapat mo. Gagawan mong katawan ng Kristo at karinan ning banal ay espiritu.
Ulinita kambering sablang kororing anghel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya layon makyabe kami, kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal yang ini, Diyos sa mayupayan. Ituya'y mga, ituya'y ako, hindi kang higaya. Hosana, Hosana, tingka katas kataasan. Hosana, Hosana, tingka katas kataasan. Wan yaing naratang, tinglag yuning Ginoo. Wan yaing daratang, tinglag yuning Ginoo. Hosana, Hosana, tingka katas kataasan. Hosana, Hosana, tingka katas kataasan. Tingka katas kataasan. Tunay kapin banaloy pa ikaimpani bataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa reting ayin kapamilataning amboning kakang espiritu. Pan para kaya kami maging katawan at daya na lang ning ginuming Yesu Kristo. Bayami dawon ko sa lubkim pamaylasan at kamatayan, kinwane ing tinapet pepasalamat yakeka. Irasun at binyene ka rin kayang disipulo at ngana, wanan niya itikongan at kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwane ing kalis at pasibayang pepasalamat keka. Binyan ing kalis ka rin kayang disipulo at ngana, wanan niya itikongan, minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya ning bayo talanganggang tipan, ami bubo para kay para karing dakal, para king kapatawaran daring kasalanan, dapta niya itiyan ting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, I Cristo metea, I Cristo me viea, I Cristo inyangin ing gaganakan mi o iba, ing kamatay at pamanyabli ng mebya ng anak mo, darami kay kaiting tinapen ing biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami yanting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod mo na kambening kakaming Papay Francisco, ning kakaming Arzobispo Florentino, pasanin kakaming Obispo Emerito, at ning sablang Pari at Diakono. Ganakan mula naman din kapatad ming Pepay Nawan at manenayang subling biye, at ning sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana kim maligaya mong arapan. Pagkaluluan mo kengan,
Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king die alanganga. Ban kayabe ng Mariang Virhenin Duning Dios, isanuseng kay malay esposo ring nuwan ay apostol, ating sablang santa tinapad kimalmong kaburian, king kabaning panawon, layon poryan dakat paligayan king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenat kaya, o Diyos, ipang mayupayang tuto, kagom ning Espiritu Santo, keking sablandangalan ligaya, manggaman king alanganga. Amen. 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 Mitmong kapanaligan king ginota mo maustangan kaya. Itamongan ko. Ipamia sumanwa, nisampanya datanging kayarian mo, ipamintuan inglo mo, ketisulit antiman mo, ipamintuan inglo mo, ingkakanan mi Aldo ibiemo que kami king Aldo ngeli ampon ipatawad mo ke kami ding salami eka antiing pamamatawad ni dareng ni kasala ke kami mangaye mo ke pa sawal king tukso nune ikabuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malagad mong ipagkalabing kapayapan king panawon mi, ban king sap ning kakang pagkalulo, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan, at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang panenayan mi yung nuwan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kakaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyen ko kaya kayo. Emo sana babalik danding kaya kaming kasalanan, nanalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ang pambilogan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabe sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ngani po'y pagkalubtaming kapayapan king metong at metong kapayapan po, peace be with you. Cordero ning Diyos, amin lalako, king kasal.
amilalako, ingka salana ningyato. Ibiemo ke kami ingka payapan, ibiemo ke kami ingka payapan. Niyo ang kordero ning Dios, niyo ang milalagkok ing kasalanan ning yato, nawala ring mayawas king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ka. Dapat yakas may nga mano mo, pumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo ay nga tanakusan ang gaking bielang angga. Amen. Para po king organisado at maayos sa pamakinabang, panayan tala po din kay katang Asher at Asheret at lumapit kay katamo, bayo ta po pumila. Of your peace. Satan, let me so pardon when there is doubt, faith when there is despair. Lord, oh, divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal life. Signore, mi rende uno strumento
della vostra pace. Lord, make me an instrument of your Ngeni po, agkatadgaw po siklod, reta makasiklod, para kimpa magtagulaling ka San Franciskanu Assisi, a panimunan na po ng kaya katamong Reverendo Father Mark Anthony Torrecarion. Siklawad tamo po. Pamagtagulaling kang San Francisco ning Assisi, o malugod San Francisco, ikay mirinan, mamuko da regalong grasyang ibat king Dios, kabang mabibiye keti king yatu, hanggang naking kekang kamatayan. Tikyan mo yung bakas ng Kristo, malugod, mapakumbaba, mapaminto, mapibabata, ating tagleng tune, pamagdebosyon king Dios. Ipanalangin mo kami, kaluguran ming San Francisco, ban kay kaatok yan mila naman ding bakas ng Kristo, liguran mo ring sablang lelangan ng Diyos, kanita megi kang instrumento ning kapayapan, king kekang malugod a pamamilatan, miral sa ing kapayapan king mabilugayato, karing balang familia, king gobyerno, king pisamban, at karing aliwa pang galame ning lipunan. San Francisco ning Assisi, ipanalangin mo kami para ban kanita, milablab ing kay kaming puso, ing pari ning lugod ng Kristo, kanita magmula ing sikakatawo, ing pamakirake kaniting lugod, karing sablang lelangan, lugod awuyat ning kapayapan, pakamalan ming Francisco, bustan mong kambemo, tunggen miyang agnanagnan, iting kekang panalangin, para king kapayapan. Itamongan po, Ginoo, gawan mo kong kasangkapan king kekang kapayapan, nung nukarin nating sukalalob, bustan mong itanam ko yung lugod, nung nukarin nating kapakpunwan, kasalpantayanan, nung nuating dalumdum sala, at nung nuating kalungkutan, kaligayan. O kakatas-katasa na mayestro, ipagkala mo king eko sana lubos panintunan, ing mipamatulan kesa king mamatula ko. Ing maintindi ka sa ketang makaintindi ko, ing aluguran ka sa ketang lugod ko, uling at king pamamiye, ing kakatang pamananggap, at king pamamatawad, ing kakatang pangapatawad, at king kamatayan, ing pasibayong pangasapwak, king alanganggang biye. Amen. San Francisco ning Assisi, Ipanalangin mo kami. Manatili tapong makasiklod para ka rin makatuking pangadi. Oratio Imperata, labang kimpamaglaganap ng COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no, at may kamate no, karinda kalatao. Ipanalangin ming antabayanan mo lo, din taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, din doktor, narsis, at din sablang lilingap, karing misalunan. Mamakasuyo, karing masakit, kambenim belwan at masabal. Ipanalangin milo, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkala mong alang-anggang kapainawan, retang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayat din sabla, ban makasaup kami, karetang atyu, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na, impangakalat niting virus, at impangakabos mi, karintak